Ma'am, good morning. Ngasigi video se akhoi timing gi oina haipetang yeng se ko haide aina thaba ama tause na tra kaino ma ngai ri hairaga di adu do karam kanda oigadage haibagi adumaina ado ngasigi oina si se oina tawrase do nangai khanba dumaina haidi 1 2 3 sidagi ngatang me dushalaga haidi 1 khangera 2 khangera na traga 3 khangera ko ado khanbiro ko ado matam ya manghan dabida yengase ko ahambagi se ahambagi se haye no the right time ena hojik se tawbigi no ko khara ngai bigo ani shubasina haidi within the next few weeks ko haidi hapta khara gi matungda yarani natraga oigeni somgi thabak to ko aduga last ki sina haidi perfect time haidi matam chare hajik chap chare natraga haidi nang ngai ribodo oiraga su thuna adum la ani haibagi sida leire ko akogi ngasigi kenogi message di angel gi message aduga nahan aina money manifest away the switch code ibodo katang gyan ta de have to ital ke kamani igadam no haibodo sida engbiu ko aina I haibodo money manifest away to smine iyo hamne ba 520 ga 741 si se angel number ne na haina koina aduga I ra matungda sumaina konjan bigadaba aina number do katang pi gimne numitu de adu haidi kamaina igadam no khangde na harpa ko adu ibagi mong se smaina igadam ne ibasina haidi akoi gi hakchang gi oirom thangba side ta body parts haidi pi manung gumba da igera ko oi thangbai side khwang na che gumba da igera natraga khutta smaina ibi basu ko ai di khutta yam igale smaina kana ko 520 leire duga 741 ko aduga si se sumaina konjan biba si dum lei jasuna ka hari u su de na ka sho happy fine dum akoina khud se keno to ka na mi na yeng ba khot pa do ka si thoina paro ina ko si se akoina money manifest au jabane nu ti aingon da wat ta pa da na de ai gi la ka da paisa do hari block lei ta na ba gi da mak ta manifest au bani ko si tawraga hari thabak su da na paisa la ka ni hai ba de na te ko do khu gi la ka da ba lambi du da gi ai da pan lei ta na thuna lak na ba gi da ma da khoina ni jabane ba si gi number si ira ka ko ado si gyan tare ko ma'am try to biro si masu video se am di sang dring asi gi se ma'am thank you duga ngasi daw ya bo ro ma'am